Majka osmogodišnje L.P. Nevena T. pojavila se danas nedaleko od zgrade u ulici Ružice Sokić 8, u beogradskom naselju Mirjevo, u kojoj je njen bivši nevenčani suprug nekoliko godina zatočeno držao njihovu ćerku. Bilo je prilično nervozna, uznemirena i uplašena zbog prisustva većih broja policajaca. Nijednog trenutka nije osudila postupak nekadašnjeg partnera Uroša, za kojim se traga. On nije takav, dobar je otac. Videla sam dete pre nekoliko meseci, bilo je dobro, nije tačno da joj držao u kadi u kupatilu, vikala je Nevena. Ja sam nervni bolesnik, imam zdravstvenih problema, molim vas da me ostavite na miru, nije mi dobro od kad sam saznala za sve to. Na ove izjave jedna od komšinica se izjavila da je upravnik zgrade u ulici Ružica Sokić, gde je Uroš iznajmio stan, nekoliko puta prijavljivao policiju da je ovaj narkoman, da bije dete, ali da niko nije dolazio. On dodaje da u ovom kraju ima dosta narkomana sa kojima imaju veliki broj problema.